o le tala lei. O le ngā luenga leo o le tausinga o au na le atua e maa sani fo i e kālesia e whaanei o na po. O lo o iai le mata fo i oi o le whaifi au e tā lai le tala lei. Ma le mata fai oi o le e kālesia e tausi le whaifi au. Peitai. E oi lava o lo o iai le ai a tatau a Paulo. E maua ai mea alofa whaale tino mai le e kālesia. Ai na le whaataua ina. Whai mai Paulo o le whaiupu e sulmariva. O te le whaia se mea e tasi o nā mea. O te le tusi atu foi nei mea. Ina ia whaapea o na whaia te a. Ua le whaataua ina e Paulo. Lana ai a tatau e maua ai mea. Ai ua whaataua ina e Paulo. Lona wala wina. E a verma au na ya ke wiso e tā lai le tala lei. O le mea lea ua whapea Paulo o le whaiupu e sulma le valu. O le nei, sia ea lo tau. O le nei, pea o folofole ina atu le tala lei. Ia o avatu le tala lei, ma le tau ia mai. Ina ua malio lo loto o te le whao ngā le pule o te tau ia te au i lo tala i atu. O le ngā luenga tā lai, e leo se ngā luenga e sa ili ai ni tamau a inga whaalitino. Ao se ngā luenga e sa ili ai tangata o le loa ono le anga sala. Ina ia toi whaale lea lato maftanga ma le atua. O leo a whao ngā ina tatau le ai a Paulo. Ina ia o le tala lei i loto ma ngang o tangata o le kālesia. O le tali le nā le tangata ua wha mua le atua i so ona manao. O le sili ia, ai wa nau e whaia li fina ngalo o tātou tamao i le lang. E whape nā winga o tangata ua vea ma au nā ke wiso. O le manatu moli o launga e whapea, o tangata ua vea ma au na ia ke wiso, e wha mua le au nanga, e lo le nau i le tofi. Sila i le whaiupu e sulmariva e whaapea. A wā e uina o sau loto mai tangata uma. Ua whaapolonga ina hau e hau mō tangata uma. Ina ia atili ai o na to tele o te mau. E ui lava o Paulo o se apostolo na wala au mai e Yesu. O se au na foi o te lelo na sila fia i le tāpuainga whakivisiano. Whapea le tāpuainga whaiutaia. O se missionary wo umo na whatuina e kālesia e fia. Ao lewa whai mai, ua vea o ia ma polonga. Ina ia maua ni a nganga se tele mō le mālo le atua. O lona winga, o le manatu i lona tofi wha le apostolo. O le manatu foi i lona ata mai wha le tala lei, ia Yesu ke wiso. Ai wa wha mua lona au nanga i tangata umo le kālesia o tangata yutaia o tangata nu ese whape fo i tangata vai. Ina ua vea o ia ma polonga. O lona winga e lei se pāpupuni o lona nau ta inga. Ina ia ho o le whiau o le tala lei i tangata uma. O loo atangia e Paulo le winga o le whetalainga Yesu e le evangelia mareko ma tau pus fulu, whai pus whāsunu ma le tolu e o le whāsunu ma le lima. A o se fia sili a te autou, ia whai o ia ma autou au auna. O se fia mua foi a te autou, ia whai o ia ma tau tua a autou uma. A wā foi o le atali o le tangata na le sau o ia, ina ia au auna tangata ia te ia. Ai peitai, ia au auna o ia. Ma fuai na atu lona ola, o le tongi ola, mō tangata e tō tele. O le anganga foi le nā Paulo. Ina ia fuai ina lona tangata atoa, e au auna atu i tangata umalava. Ina ia o le whiau o le tala lei e o lato loto māngang. Le pa ia ma le mamalu o so tātu atu nuu pele o Samoa. Ai mai se e kālesia e fia o loo tatalo ma tāpua ia. Whape foi e kālesia i atu nuu i fafo o le whiau le nao le tala lei mui tātou.
Wa au maia e Paulo le lui tau mo tātou uma. Ina ia tātou whaunga ina te tau lo tātou saulotonga. Ai meise tātou ai a te tau. E a ti ai lana ngā luenga. E a ti ai tātou nuu. Ai meise foi tātou ai. O Yesu lava ia na whai mapolonga. Ina ia maua i tātou le saulotonga. E le manatu o ia lona tofi wha le atua, o ia o le masia, le alo o le atua. Ai nā sa whaoti lona soifua mō lo tā whaoletanga. Ina ia le whano se tasi e whātua ia te ia, ai maua le ola e whaavavau. Ono Yesu. Amen. Tātou toi pese atu le atua le pese selau, ono sfulumaliva. O le tatalo whamanuia, tātou ifo ma tatalo le atua. Ao le manuia me le file e mua lau fio le atua le tamā, le alofa sili ese o Yesu Keriso, ma le maftanga le motu sia malo ngangpa ia. Ia tu mo mai o mato lunga. Ma lunga o lau whanau i le lalo langi atua, nei se i o le whaavavau lava. Kalei lol me a faise le wa madiu